Zdraví vás váš osobný sprievodca Samo. Dnes ideme lietadlom BTA do Los Angeles. Veci mám v lietadle. Cestujem s pilotou Agátou a môžeme ísť na to. Dobrý deň, vy ste asi určite Samo. Áno, a vy určite Agáta. Hej. Som možno osobná sprievodkyňa. Sprievodkyňa, dobre, tak kde si mám sadnúť? Au. Hej, tam nemáte to otvorené. Au, je to VIP sedadlo. OK, idem tam. Au, že furt padám, som sa asi najít. Som v lietadle. Au. Jak tak to tam dáme? Hlási sa vaša pilotka Agata a ideme von. Držím. Hlásím, že sme došli bezpečne do Los Angeles. Nič ste vraveli? Nie, to počujete len... Máš si hru. V mobile. Aha. Vyberiem si veci. Dobre. Nie. Kuč. Kameraman, čo ste to zatepila? Dobre. Jak bereme injekciu. Striekačku. Koláč. Nedokáže pohnúť lietadlom. Hárme sa s tým. Lúči sa váš Samo a čau.